isngok men sibun bat ngada tip haya kata bau me MDC jongi ulong MDC ubah bahasisha kadau kalong kiskim ki bau MDC barim ubu te ula pentri kam hok la kalong hangnoru kajaka jong kane kedong kethan ke jongi bat unum pen kelawat ye kinong tre ki balong ki kontraktor kata kalong ka bang sno komen briu badap daka pen kemen yang ikum ki paiba tiha kane ka por ka manta mai gum MDC in sayo ban pli ya kane ka ying na ka banta ban pentri kam no ya kata ka jingdon kam na ka banta ki kun samla Tangan itu belum yang army. To akan dikapor kamtang sekuen sibun ba MDC jongi ulai yawan pli yang ni morong rim jong kane ka building ka badai ka coaching center jong kane ka dong ka than ka jongi ngange skemba lempa ka jing pli jongi in sayo ka jing bantoi sibun na ka banta ikun ki jongi akan ka dong than ka jongi ban yo ka jing kai kumlai sibun ban akan dikapor sedang puli to Trong hiu i ka jingtho agani ka mount of blood kalong kumne construction of building for coaching center of United Kinshi Area Development Society at Madan Umsoy Kinshi implemented by KHADC under 15 FC United Grant 2021-22 inaugurated by Shri Powell Soklet Local MDC. Ini tak tilang baru. Tolak kalau ribuan mah. Dah hati. Pelina. Kau ini rung sepok keniat kembali ubat peli ni. Ya, rồi. Halo, Pak Hedi. Salam Pak Cendun. Idap dah kajing sokman akan dikepor, bah ya kajing angnut jangan dika society ke pelabun senam ha, ini lah pan perulang akan dikasih ke pemerintah. Ngah penparu kajing ngongu penparu kajing sokman, ya akan dika society ke pelabun kajing ijingan duduk ketika por kembali kelekeren. Ban ngilai kumno kalau Arab sibut ya kisam lah kajongi. Amtang jong kesenong kensin dari jong dika mau tak rasa ni baru kawai. Aku kelayo ya kajing ikai. Agar berdaya bagi jengwat kam wat jam kejongki. Tersebut kisah mula kilayo ke training nak kedai cakap pengangat dulu. Kita kisah mula ke berdaya nak tahan kejongki. Lembah kedai training kita kilayo nak kedai coaching center kata kepor. Kita benyo iki kam kita befer kejongki. Dengan ai buram ru yai ex MDC jongi iba jambor war iba kedai syang ila suka bendon lang patngi kedai kepor tendai ila pentip bai mla banwan nak kadau bagadon ke kam hayi ngasam. Orang ni ibu orang ru ia iba SB Noxid MLA bariam jaka motor asyari betul bentalang ban sengi kan ikut society ban pelong ru ia ni ke coaching center dan ngitip ida nak pergi gamet ke bemkuat ke bemkia dan ni sokman ru ia kena ka jenglam ti ke jongi kembali ong dari chairman mentan hadir bai ba jambor ila bu ia kena ke skim nak kalian ke society kala trashitom bat kala pentip ru cakap kensi pelun ban pan ia kena ke jaka nak kalian ke kensi pelun ru kalau ai subah yang kena kerjakan, mengenai yang kena ke coaching center. Dan mereka wano ke election ke MDC lepas sangat no yang kena kekam. Mana kalian jangan rumah senjap, ngalabut dia yang kena kekam bat. Ngalai i baka skim kalau don, kadang kam setengah sanction nanti nepok ke Desa Council. Bat baru tahu ini labu yang ke sanction kena bagi jawapan trainer yang kena kekam. Hanya tu ipi ba nadu balawan kena ke isi ke berteman. Kini ke projek ke benengkong jengka hasil atau Desa Council jengka dekat tem ke pemerintah ya ke balak berpentrekam ya kini ke society baik kini ke coaching center hang ni dengan ai ke belai kerpang ya ke society ke balak tresitom ke por ke balengkot lalak berpendat ya kini ke projek kadau kalong bakani ke 15 Finance Commission kan kut no hau primar jeng sistem ajar riu tinggal ong ya ki rangba jengka society berada Islam ngilak bentuk no ya kena ke skim nomor kadai kan non lapsable dan dia kata ke skim ke ba amlak penting syakir di kisnam ke banwan kemta nges ngongu yaki ba kila kershan ru yang ka Desa Council
ki skim jo ka district council hapan pelut chua lagi seng nani ki kontraktor ke bagi ai ke kam lo kum ka sarkar baki dan ki belayo siteng lupai ke skim te denga ai ku belai ai ke jingero ki rangba jo kan ka society ki balarang pelut ini lagi kabil pat yo lala ban pendam ya kan ka yi ke bahadu arpo lak nangka tak kadi ka petpau ya ka mesim ke jing trashtam ki joki ba ke jing kle hakai dia ba ke jing penya perang ya kan ka coaching center kembali kan ki rangba anak man ba kan sulong tekan ke yi ke batali rengkat berka society ngaruh kamu MDC ngenya bu yaki program ngenya bu yaki plan kenang ba ki samla ke jungi ke nyok jung mentoy ke marasdang daru ka sedam aja ka kendai kini ka coaching center kam dei bengin aji ka tangi ki samla ki bawat kam sarkar tendai ngi jungi nak por nak kalyang jok blok ka ju perlong yaki training hana po kan si ka jungi yim judon yaki jaka ke babiang ke balong pedeng kambun di set pelong ka yeng jok society tai po kan si moria kata ke jaka ka kamlong kendong baka kam jengai ke bana kecil bangla ke bana mote jrong telarang ina dor kan ke yeng ka badan hana po preng ka balong ru jongka kecil pelun nangai ngila ban pener kamru ya kan ka hall ya kan ka center hangni yang hani usna mabaradap na kalian ka labor kala pelong ya ka training hangni po omsoi bala ban pener kam no ya kitu ki artli ki kamera ki bani ki kamera ka ki sya ke bala syana namta ki players football bakin krek kin krom bakin bu ki jan dai la kini no pada ka labor nomor bangim don ya ka yi ka babian mentah bagi ladon ni ka hall ka ka center ngenge mana kalian juga blog mana kalian di department bafir ke sorkaru abaki pelong ki training ina ila bangin pelong akan ka center ke jongi dan dai ka badon kampat kalong doman nyipat don ya ka live ka babian abaki pelong ki training dan ki bara ada ki projector ni habadan don ru ya ka ding elektrik tingin na kalian jonga kom MDC nya sia trailang buat ki khot baki nong elam jonga di ka society kum no bangin punyo bandring boarding elektrik akan di ka hall ke jongi natang idon kamru yaki syuki kenapa ba pelong yaki training inyo yaki jaga syong ke babian ila bu di tu kamera ibarat baki duk ki ba pelong yaki training ki dia ban penan kaman bu yaki kot ki selala ni ki yaki jangan kam ki jongi hakan ka por ngasuman ai jengbor yaka society ru banginya trailang ru wadu MLA jongi badai hiu nok snong jaga kan si pelun di basong basa atau po kan si moria ba kembali keren kini ki rurang ba Nidam dan kenu ke dengan soliang ke dengan so party. Nginya try nak kamta ka pet ka biang joki nok sang ke jongi amtang jok ka kensi pelun rai jok ni ka thai mo thara chani jongi borok koi. Kenapa kalong ke jingarap kalong ke jing mentoy nak kamta jonki. Nidam kami ki resource person ka belong dei soda jok ka song kensi. Ki brio ki tebet kumno ban a training ya ki samla ke jongi. Kenang ba kini ki samla ke jongi. Kini yo ya ke jing mentoy entang ka bawat kam sarkar dei ki wei ba ki kam ki be ki kam la jong ki dan sibut ki training ki bangila ban a hang ni. Kita ki kenhun ki baca dengan kalian juga kan kap senyu dan ki baca dengan kalau macam mobile matali kelabu sebut kita ban sudan bekam ter ngiu iba habangi khot ik samla jongi nang ni napong matarsan blog kena ban training sadu ti sepo gawati mo hadu gawati kita ki hol ki bala pendian nak sokan nanti kita lagi don hang ni lagi la biang ki jakang ila biang kating elektrik ila ban pelong hang ni ru kena bagi samla ke jongi Iwan training aku juga por kinyo ro bandit tray ki kambala ke joki kita kadika jengmu kebetulan po jonga bana kapor bangwa chadel hiru ngilia kedu ki katu ka dengut kirang ba ki bat dan ditebet bahas pang kadika skill development pangkar ko ma training tinggal keren po ka desa council bangin sakot ya kiru pangila ban pelong ki kerja training hamal ki jong ki snong nani ki konsumsi ke jongi ingin sim ya kala ka kabu kum ke snong ke si pelun ila don kani ka hall ka babian Bangila arubat pelong ya kadi ke training po kadi ke jaga ke jongi. Kata kadi ke bang ngidon ke jing tebuten dai ngidon kam ya ke jing trailang ya kata ke jing sutu jumut ke jongi bat kumjuru ya ke jing kersalem iwai kenang bangila wan penolong ya ke jing temu halo ke jing pelut ya ke dia coaching center ke jongi ke bal ai na ke skip jaga district council. Kembala ong menero de chairman ba habala yo ya ke dia skip na kaliang ke jonga ngam simlapek ia nuru ngalapek baik ki brio ki bala abantrai bar kumjuru ya ki rangba jangan dikatakan nasional ke jongi ki bala yo ya ke ada ke por balong MDC bara jambor tingi sokman baiklah petrai ya kena ke kambat ngilio ban bur ke skim hadi balon pek na ki rangba ngidan kamru ya kena ke footpath pat ngila perung na kena ke skim ke batemai ala masnaru ya kena ke footpath aku pakai baik ki rung sene sama kenang bakadam dot kanu ke jengwet tingi sokman bah kena ke sngir yo ban play kena ke coaching center bagi benar kamru ya gani ke footpath ke belah cenah kani ke por tikawai ngak banong kani ke por nak kalian juga society nak kata jongi kisnong hang ne po kan si pelun kum ka kan si mauria
ya kan cima pernah kita bapak don ki yang dorbar ki bahaya lah kajong ni lah ban kampen sul sekendiat ya kan dekat jurkam cekam jongi kam tak ya kasong ke cima pernah ke belum ke trash nong ke nong pek nong kemi ya kan dekat jaka kila ban penekam ya kan dekat hall engkat ka jengnya pendai bat ke society kumjur ke cima ria wala kalan ke hall hang tai ten dai kidon ki port bagi don kam ya kan dekat center han ni jin kamlong jasur kendiat kena bagi snong jongi apa kan cipelun bagi sodot kam bat pendon kam ya kan dekat center kila banyak trailang bat ke society nang minta kidu-kidu ki jengkam ki jongki ya saya sian akhirnya ya baru ki soda snong apa ka kecil pelun ya kini ki riurang ba bat kam tam ya ke society baru away ki brat resito mat penolong ya kini ke jengtemu ki jongki paling aku bat pliklo ya kini ke hall ni nambar ba ngila kemlong pi mene ba ya ke jenglut ya kini ke hall ya kini ke setelah pelun hina ke society kemlong ka masuk mat pelun hina di hadu arfo lak tengka kiwe ki kenu na bagi yo ya ke projek ke arfo lak kilapan siteng beladap kajing teri lawan nang pan ada mas lupa bat ngiju hikum tamar siteng dan dari kini ke society kelan nak teri haduk ke bekut sundan bangga ko pan plikloy kenang ba ngiyo pan plai kloy ke bil bat ka banang ya kini ke jung teri haban masadap sundan atat nak kaliang jong ji iru nak kaliang asan engineer kelawan pet bat kelaya biang kila suhun ya kini ke jung teri bat kelan pan proses lan pan kre ya ke bil ban nginyai bangala ong di officer ba kampun kloy nambar ba kini ke projek ke bahaya ke badi hadu arfolak tinggi scam ka bel kanam Islam show se bagawan dengan lo kan dikasih Christmas kala ban simpor kendiat kan dari house number teman ina la ban lain lo ikan ka bel nak kapta ki kan ka society kana ba kanjo ban siu ki jingut ki jingsap basna ya kan ka center ki di kita ki poin ki buka ban pau kan ka pon ne ka ban kami kalong bangin penya chapram ban penekam ya kan ka center kana ba kalong ka jumtoy amtang dapat kisam lah kita kilong kebiru kebajuan training hanya apa malam nomsait dan baca di hall jokan di stadium kejongi don ki pat ki jendon kam bangila penkam hagan di center kejongi dengan skam rangkat kaji training jongi baru ki soda snong ki rirong ba kinong lam snong ila ban penkam ya kan di hall jongi agar kom ka badai sai sin akhir pi baru bapila paja dalam bangi baju kan di siwa dan pen kajung penkam kajong pi ila ban penolong mat plino ya kan di center kejongi itu kan di ketien I believe people are saying, "Kuda sibuk."